collapsing buildings and everything. You cannot put the ball. Dr. Nimoy Thompson, ne kasa ye no mu no. Onso waka kasa ye mplane ye kura kese no. Esan se ye nse dan nwene ho se ye be plane bibia. Eno no waka se adwene na anya adwuma ya na nipadua na bre. Enti se ya ma ya adwene anya adwuma no. Onse nsu oto aprage na tete nsu ani. Ensu oto a obi kai na tete nsu ani. Bonse ya dan no ya abrosan aya to aso me yensa. Ensu be hu na adwene be gu from na ya ground floor. Eno na waka ho asem no. Eno nti ebra so se ye adwene. As part of the consolidated national development plan. We will bring it to you and we will call on all Ghanaians. Don't listen to the propaganda of the past where people rejected long-term plan. There's not a single country out there that doesn't have a long-term plan. They all do. I always tell them the United States has a 100-year plan for creating jobs, 1952, and they have the institutions for that. And we will come back to you with that request in terms of finishing the consolidated national development plan. It will consolidate 4 existing plans that have never been implemented in the last 10 years. The 40 years. We board chairman Edema National Development Planning Commission NDPC Dr. Nimoy Thompson and what I say sa adwene na anya adwuma ya na nipadua na bre nti ya mo adwene anya adwuma na yebema ya adwene ya adwuma na gise wutie sompa kase bona wutie sompa rhapsody evise sompa rhapsody de ya hyehya ya adwene enti ene ya tenka eti obi a wutimu se baabi a wadwene ne watenka ne gina no enkoyie no bomodin asa wodi wofidie no ebeto na sompa 106.5 FM akra na watie sompa rhapsody na ya boawo ama wadwene aya adwuma na wanya tumi ewo watenka so ene watenka ne bedi so wumom wobedi watenka so na mo wobetimi ayesa uhia nimdie no so de ewo sompa rhapsody on sompa 106.5 FM akra na Commissioner General Adema Ghana Boundary Commission Major General Anthony Ntem nasema wodi atodwane se obesre Ghana fo a motete Ghana ahye so se munyina mo wasade munyina mo wodwumadie bia mo betimi adie na ya hye so babia mo chemo baba ho ban na nipa bonefo bia ewurawura mu de fa ne territorial integrity na se ye adwuma babia eni kwansa awoho befa ho no eni kwansa e ma ho kwansa eti communities anase kromafo a wo motete ho ni nyina no wodi adesede etu wo manim pa so mo fo manam NCCE Major General Ntem edisansame etodwa ebro de enanum ekonsahwe ewo vote region na from mantam mo ekohye sede omudwumadi sitie ne botaye ne se wokohwe sede nipa setere mo bambo ejina ene adehye na wo ho no ne omuso betimi ayede aboa ama Ghana yempotamo yahye so ehundwumadi ebetumpom. We are here to find out whether the pillars are still intact, whether there have been any encroachments over the period, whether there's anything threatening the security of our boundary. Yeah, my message to the good of people of our federal service today. The pillars that have been erected to mark our international land boundary, when they see those pillars, they should protect the pillars for us. And then also, if there are any issues that they think threatens the security of our boundaries, they should quickly alert us. And then also find out, if there are any issues also that they have with the communities at the other side, at the Togo side, that they think that threatens their security as well as the peace, they should also alert us so that we sit down and then address those issues amicably. Enti asumje ne yepe enti ebasa ne atenase na yesiesie ne ntem weye Major General Anthony Ntem Commissioner General Adema Ghana Boundary Commission ne kasa yema sompa kase boy yede to manim kase boy wutie fe sompa 106.5 FM akra na mame mwo na si wodan mame mwo na mencho ba bia wo benya dansie ho niema mame mwo na mencho ba bia ebetu fo kwan ye fa so si dan mame mwo ba bia wo gina ebetimi aboa wo mame mwo ba bia obetimi anya nadoa mame mwo ba bia obenya plywoods mame mwo ba bia obenya building wires mame mwo ba bia wo kwa awadwene ne ba ye adwuma ebra wo pese wo si dan eno eye nana kojejesi company limited eko ba simpri mu be maba eno no wo se iron rods roofing sheets cement ena nadoa plywoods building wires na kache ena wo benya general building materials no bra ne benya bi wo ma free consultation yebetufo ekwa fa so si dan free delivery nso eye adwuma ekwo ba simpri mu be maba yetene so na ye sori na anu na adwuma panti ye se outstanding services 2025 ne ye dia ma na centuofo ya na anu wo manya centuo oil yi a wo mo ko jubilee ho ekotu ye wo mo be refining wo mo asan ewo steel company wo mo aho en wo to ne ma papa no efri etifa ho ba dondon sao ma kyerɛw na na kojejesi company limited momfra number no mantam dunsia ne nyina ba bi a wo ho eye 020
02043554040 02043554040 Leicester Ghana Limited at the Yas toothpaste and the brush aba anopai yensre kakre so that kaka just mame house Mame house me say dey dey tutu ahomone mame say be how dey no nanka wo dey Yas toothpaste and the brush chichi wo sia kanya ni say wo untinya akokoduro ntimi nsiri yo ena wo siri na wo sene nye fe me birthday boy ikwaku ampoma odoma kuma chiame ne se kama obedru nkran ya pe ena me se be me na je Yas whitening se ofri nkoko wo fri nkoko be si nkran pe menim se apam de wo fri nkranza ena be si nkran na brade wo fri nkoko ne be pie nkran we pie na me se hey je Yas toothpaste ne brush fa chusen mesi waduma nkoma chiame ne apam wo ho mo se obabo winsam say fita eya Yas whitening no ena omu didi djuma ya fa brush ne ka ho Bristols no entutu basa eya adjuma nkasa Leicester Ghana Limited for na ye sa me say wudu dwaso ne atro bibia ho YAZZ ya na chese se woto say ye toothpaste say ye toothbrush say eya tissue say ye den ne nyina eya Leicester Ghana Limited sa wo akra no afre 05016195588 05016195588 ena kumase 05013903338 05013903338 na wo demo kama 21st Clinic womo ye sciatica expert na mpacho mamenya abotre nchire womo kama why na meka wo se wutie so mpaka sebo efi so mpa 106.5 FM akra ye fra yare bi sciatica na no e chance ye firi wo sisi achi na afa wo to ase na afa wo srem na abesi wonantu na afa wonan ho na tere bia ababe wurawura wonan no ho no a na eche wo de tere bia na jo wada no wotim se bibi eche e wo to ase obi wo kura se wuntimi ntena se watena se ama wo to ase nyina tutu te se de ye de pane ana ye de pin ena ewurawura ho ye fra ne sciatica entine no a efa wo sisi achi na timi chiu se ya na 21st Clinic for the entire from sciatica originator ne say na bebre na nim se sa de ne ye fra ne sciatica ebisi sciatica ebiti se eye soyotoka ebiti se eye sokotoka emu biade hia ne say 21st Clinic bra ne hwe eto mo ne bodin eti ne from sciatica originator the entire from the sciatica pace setters ne say wo mo no chance ne no obi an chance eti asa abo bia bedoro sade ade sosua preko wo mo ene di kan the entire from commandant ne say wo mo command sciatica ne mo tu ne te say de utu ahomone no so ate say won say wutimi de Yesu din no tu ahomone sa nso na 21st Clinic no wo mo dwumadie no etu sciatica eti from sciatica commandant ena yesi eye researcher every say omo na bie East Legon Research Center e was sciatica mu a omo fa nu papa so eye adwuma nti ma kire wase e je kasa sciatica expert ya na ya no keke ye nim ne ye ka every say ye nim ne ye yaye etibra na ye moa sa wo won kran ha Tantra Hill runabout sa wo free achimota mo e ba wo fro Tantra Hill bepo no na kojejesi ho no a dan no mo wo free ne so na wo wura 21st Clinic omo billboard kese esi ho ebi wo tema kasoa sunyane tachiman kranza takwat brekum gosu wo boase takorade eti wo de number na ewran mo no frɛ ɛyɛ 0540 311311 ɛyɛ 0540 311311 21st Clinic still woman yes sciatica expert na 74 mission ye fan T74 immune booster papa yare bia benya woni padua na immune system na yemre onyame twadi ampo oyenyansafo onyame wo boss so ni asase oyenyansafo eti onim se ni padua na to da bia ye beye mre en odi defense mechanism a ye friend no immune system no en odi shim ebre bia e beye mre no na woni padua na ye mre enti ulcer afa woni padua no mum efri se wonnom T74 no ye friend immune booster no wonnom ya enka ulcer na edi wo yefrum akone aba nka etu no obi wo ha ekuro ton ho e chance na ewu enka wonnom T74 74 mecha kanya ne se ekuro ton ho abosumi nsia enya nwuye enka wonnom 74 mixture enye ne sa anadwo bia na wodwu so bebre wutimi dwu so 10 times enkrofo adana na de wo de adane jonso akwantuo
wodi adane Johnson akwantua na jo ayada no etinom tonti na 74 mesha infection bia benya wo na eye no etinom immune booster papa ni din no sa wo pedudu etu wo kan shi drug lane ena komase ashtown colina heba obetimi afre tonti na 74 mesha T74 titidudo no ne anti sensuo e wo 0246073498 e number no mse akosia numbers ya wo contentem ena mse ya na me raimo rapo eye 024 60 73498 024 60 73498 tonti na 74 mixture T74 immune booster papa meka wo se sompa kase bo na wuti afri sompa 106.5 FM akra na ye home so ye ba ensem a ye de bema mo no wia mo ase ahemfo wo mo akasa ene amono nsem nyina ye de beba TV Emma Aketuapa. No kwasempa Emma Aketuapa. Yetwa ensem no eso. Ya kan nyina no adwene mo foforo ya no. Ba ko na asan pie ha yo. Ena de ye ya adwene ne ho adwuma. E wakase ye no so. Na EPF wo mo na ya ka kire na nanma hemfo se. Kane no na nka dabone ye mfa ahaban mu. Nanso na dabone kura no. Ena yetu galamse e wo Ghana ha se. Wo ba ko hwese bremu abana se. Anka benada ye mfa ho kora enso ne benada kora na manfo de excavator ti low bed so edi wuranwura num akwa kontan ato agu eni enkube ni mmene owo ni nyina ewi atukoko agu ezo amufu ntamansa ase age gold eno na EPF mpanifo titru pa na won ma watakwa no pani oda no ye fra no Derek Ashia logo wono na yaka sei wono na ya regional director edema EPA e won fafra mu ho na won na kire sei ebe ya na nan mahemfo no wo ma amane ne amambre no se wo munyiri mo kena na wo bia da bone kura no ye behusi wo nam ba bia nse se wo fa ene wo mo a etu galamse no yetimi atuom so sa na nam sa yeso ame apampa wo afiri kwa yenum. As we do our enforcement and then our monitoring, when you speak with these galamseyers, they are not prepared to stop what they are doing. They are so emboldened that they have even ammunition on site, and if you are not well prepared, you can lose your life. We believe that the chiefs who are custodians of the lands in these communities, they have the powers to invoke the spirits in water bodies and then in the forest. So we are saying they should call their community members together, invoke the spirits, and let them know anybody who goes in the water body to mine without the appropriate permits, such a person should die. If you enter the forest as well without a permit, you enter, you shouldn't come back, you should die. We Pania Francis Derek Ashia logo. Anwa kaya bodu ato asase ne so ene ya fra honhom a wan sase so nyina na mabetena tena so a ukọ no na wa mo hwe se ne mpani kan se ubu okoto amena ekwa ase ne nyankopon hwe oba bi no na nka nyankopon no ene ya honhom no mo wan sase ne so no wo mo abo nipa bi ahwe ho a ankombe ja sade na wo mo ye no won ode ato dwa no wo ye EPA pani pa awo takwara ne mfa fram ho ana wode nsemi eto ye amane bofo anim na bawo bedu nso e de aba bedan ye se na nanom ne omanfo wo wiamo ase e wo seche South District the Washanti region wo mo akasa ama wiamo ase hene na naboache yadom ene si wo manem na sam ne se aban the military led operation bi aba asrafo ne die anim se galamse ye pese etu ase e illegal mining no na dwumadie na omu edie no dwumadie no e ya atoape dwumadie no enema bi ache na se aye compromise na naboache yadom asema wo kan se security personnel for no a ye deploy wo mo e wo mining site se wo mo nko galamse say no womo any illegal miners ni bi aka bom ena womo ye bone editie kuro no eti se de be ya ba bi se se de to ne ye de beto nti womo de de se de to Ghana abanyanim ne titru mpanifo ene seche South District e wa Ashanti region mpanifo eda no nyina se asrafo no ye de womo ba ho yamo ase ne potamo se womo meko galamse no womo mom ne galamse yes ne dampa so ena womo nyina edidi bom ena womo nyina ehwa nkrom bom eti womo pene so a enye eti aban emfa ne nan ensi fom na wongu no kura wo mudwumade no wonfa ne nsanto so kopem se ye beye ne ehia ansana
ya yedie efata galamse abai akwa enkom me minim die ni mesra abai nka onyai enipa wetu omo ko galamse so kosa ekopam wo no efise adwuma ena wasa pe jem e de ama wo mo a osoma wo mo no wo mo kwa sabe yenuanum tubi ye ofa so ni yebi ye nkrofo yebi omo ba nkoma omo di kire se omo ba no sabe omo ekabom na efa namfo nti omo edi kwan mfa so ena omo kasa na ni de nanso nkoma omo die no sa na kire na nka madwe ampesa me kire ni ba bia omo tu galamse no abai onya omo tu galamse ni kakra wi a abai makwan emma agreke fo nko tese asase no omo tese na se kube ni edua na ho na bi ya ho na ba na dua kube wo nyina agreke fo dua kube wo nyina we wiamo ase hene wo seche South District Ashanti region na boachi yabdom wona de afutu ama ban efasrafo na ede o maba ho no a wo chem so mo ne galamsefo no eda empa ba ko so afi yanko Kenya na Kenya aye kure ya the nose mask pa kase ni bi any PPEs any ade afa ye ho kama saba ya Ebola no yanko tibi mfamba na otwi ya mo in fact if na otwi atwa mu no de ba no any ati se nipa mienu awu na mienu no ma wu ni nyina no o mu nyina na ye ni aprosifo na bo wo mutu we ye ni ayete ye na ene se wo mu so mu ye demonstration enti efi na wotwe atwa mu no mu ade babesi na wotwe mu nyina no wo mu guso a wo ye kire nkakrakra adan a wo mu se me wo fa se wo ba besi Ebola quarantine center e de ama wo mo mpe wo mu hia hwe enti me wa fa Donald Trump wo hwe ye no anfa hwe ama Kenya ho eno ho ye kire eno wo mo so wo mo ya wo mu kiteke wo ba akukra do kitafundaka eno wa tworo ho Ebola je Ebola no wo mu sie no se din yo manfo kitekita placards ne ade eno wo ni prosifo ko kabo mu wo ho na me ne wo kasa sesi eno anho a abantie ba ko nso wo ya bonutuo ama wono nso awu sese prosifo se wo mo nkan je wo mo nsi asem ne ho hwe ko si se brepam wo mbekasa na emum yensa ntwe ho ne de wo mo ato nsem no de abre se no ya demonstration wo mo ye no prosifo asem ba ko tu Kasebo no si kwantenti bia kopie ko tia na kasebo amene birthday boy oduma nkoma chia me edema wono de makotene kakra bia fe na wodi wo fidie na to SOMPA 106.5 FM akra Major General Anthony Entem oye Commissioner General de ma Ghana Boundary Commission wa hyasa Ghana for motete ya hye so no mo wo asade se mo be mo mani ada ho na nipa bi mefa ade a eye oman ne dia Mohammed Rafiu 27 years woko wi ade a wono International Ministry Church Omo amplifier, equalizer, mixer, any crossover machine. And we go here. Yamane 4 years to them. Natema Community 2 polyclinic what time hona munim se be PM sa branti bi so kwakwa hene busu ni bi enom se bre na chema wo bo midwife no a ye fe ne Prince La Ado no sa bre quarter boneka wo tua 5,000 Ghana cedis ama nurse no na no achi no nso no o ma hye ne se afe e ma ne nkɔ hɔ a asotwe nan ene ye de ama no na sa ni nyina no ya adwene na anya adwuma ne ntia o ene se Dr. Nimoy Thompson ka se enkran se na yam plan ne yie no ene na ka ho nso to a na eyirifa ye na EPA fo nso e de ato so se na nanom ayemfo modu anto asase ne so ne obey galam se bia no anka emo no Kasebo ife SOMPA 106.5 FM akra na fire headquarters ewo Kumasi SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 ene ni akanyina ya affiliate radio stations awodo sunyane techi mankranza mankasim doma FM doma hinkro 100.7 Kanesh Urban Radio ene ye Facebook page SOMPA 106.5 FM akra na koje desi company limited woto adansi ho niema boye chidom Leicester Ghana limited ya stood place ne brush kan ye ho 21st clinic omo ye sciatica expert boy ena 74 meche ye T74 no ensu ejinemu yene de kasebo yi esomo no payi eyemme die nyame ehira no akosia ago abowaje wobetimi so afrem yakosia nhira mene me ba enne wodi na woda enhira ba PSA papa bi wodoma nkoma kira me obrempon nana kwaku ampoma the birthday man